Lamding Road case ipen rusem sensing tipar athengno along tiat lapet IAY aputhak ka chesong asai kedeng. Bharat Gas Agency penta Pradhan Mantri LPG Panchayat ke Padu. Difu Police Station ke Parlo angkang rong kimi adung along card pen bike ka cetong bike ke vek abang pu areng hu kesu. Morning hour news sung ben kadu ke wahna kartong parjiklo non bertang ton pen arjik tha Lamding Road gas e pen Samsung Sing tipar athengno along tet lapen IAY hem aputha ka chesong berta card news along berta nang pale. Lamding Road case pen kachisong pon laki kidam tang thang chikloni fight truck arni arditili kithom apor bang phoma ki padopona hot resolution number 30 along bang dakpon non ki bang ji there thop kebra isi arni karbianglong elementary 11 secondary along angkhoya fan special tet bipon popopen pini arni anta kang samri apothak lapen anparta karbianglong angkang IAY hemso kadukave 11890 hem ke patang tia potaksi side deng ponlo la sonia pothak ni plikebra pho angbong ni tumakemang nang papleng pivek nang ji kali pulote nilitum an se kachesong amok pang tang thuji pusi kese amai hu pening ji an parta kachesong amai long abarim kese amai hu lai chut ingleng ta chetong du pini to da karbil charli asong la hin pen Samsung Sing ti memorial park along itu madak sidin demonstration la pen council man ultimatum ki pinang ko athike karbiang long long non puta metet kondak dalang tet kondak nang ji la pen ke karbiang long arlo kidu kala karata fan ke panong IAY hem nonge BMY pono adak 11000 sose IAY hem ke tangpe dolang la so puthak nonda patang tere ka posi pini abang ke nilitum ultimatum pinang kok lo la pen ni plikebra pho 45 days ang bong jong sin nitum madimano si papleng play pulutang te nitum ketana ka song deng konji kedamtang nitum kapre ka song chilang ra pet pen nitum karbing long along tet kondak angji ko siam pai tum lo la pen ke tet ke karbing long along ke kondak una chakong do binong ateke constitution along ke top dak do ada close di sub paragraph 3A paragraph 3 to the 6th schedule of the Constitution of India long ke to kateng pulutang te karbing long Tanmas Council la pen ke di Mahasau Tanmas Council tum ke primary department up to higher secondary level la bang ke executive acha kong dado la pen legislative acha kong dado pulutang te karbianglong Tanmas Council turano hang ke ja sarkar BJP sarkar tum NCT guideline National Council of Teachers Education guideline teng ben NBC tet conduct on chakong do binong te bon same pini arni and me people si conduct de lo itu la bang so question la bang ke itu pini answer nai alang ke damtang 6 February 2018 ani isi resolution long si ke paraya lam do la pen karbianglong long ke isi resolution no highest forum lo tamela so highest forum matame alang ke Osmar ki ju eson se pinchong de labange tu pini ningdok pi asile tum han pini waidak pen nang tu macam hoi pen itum siam ban lika jugang tung apen ke kapasini kang tung bang leno ni plikebra phoang bong jongsi tet kondak thekhedet pultang te alang li hin pen hoi to alang li siam pen ang hoi pen johanang ko kali ponten itu manget tan pen lapen ke thedung ka song tum paklang panang ko pusi nang tu macam hin pen ni le pachuni pon long left Ramrohan terakha lo chali are se jana to maphan lapene graduate tana to bhag job ki bideke tulu Ramrohan terakha Bharat Gas Agency penta jangmi inkoi arni difu club along Pradhan Mantri LPG Panchayat Padukdun Pradhan Mantri LPG Panchayat along Pachiton pen katokwe Ujwala Diwas along Ujwala alun LPG Panchayat alun kilun pensi jamek angdeng pang chengpon theng alar gas pen chotun chudang ali aputak sang pimaratu mailong ningjirinti LPG gas ke enatum kachiri nang jalam haihuta Bharat Gas pen than pachini karbiang long Tanmas Council IEM Raton Teron ONGC a General Manager Rajneesh Jindal National Urban Livelihood Mission Ben Bobita Tisopi Assam University Difu Campus athan bang AI Chanula pen Rajneesh Jindal Hemasor Nima Jindal an Parta pinaan sang pimar Diwas along Chitong dun Difu Police Station ke Parlo angkang Difu Lamding Road ahabat rong kimi adung along jangmi inkoi arni ihum bite lapen card angbong ka chetong berta card news along berta nang pale
कार केवेक abang pu pherang ke angnu ka chathan ateng ki bike kevek abang pu kangri kangkrang pen kara phan men patong dun derlo laso ajok bike kevek abang pu arenga hu sunang lo pusi pherang ke angnu than pachini dun car aim pu le ti ahem chief engineering colony dipu lapen bike kevek abang pu rahulan se pusi birta long dun card number AS09F 2843 lapen bike number AS09D 0593 pusi pangthek dun long hem pen wang sing so tuition che thon dun dia phan ramu mandir dia kita kheti lo an ke dok ke tang der api rong ki manager ke long kita an ki kwa ho lawang bon ma ho inu amuni am kini ni amena ko ta kini ni bai na ke ka sit o ma ni dari long nang kitong dia tingkat di host dia lo la so ka be host tang intu mala to gari ta nang kurai ki do dal kon di kwa ma gari ba nang kurai ki dia api api host bang lo mala to host ki bang aku gari bang ke tamu ni lo ma ti tang kok lo to ti tang to to pen hospital ki kon di kwa ma amuni da bang ja aku kat ta sukat dia api ta ke dokter ya muni da tum net dun ke 108 ni di tang tang ke 108 kan aku pakai diaก็ซ้อนสิละบางอัปรังนะต้องบอกว่าละพี่เป็นน้องบางมาอัปรังเป็นสิกี่บาท Aprang si kiban. Ini ke ami thang le slan speed bang o ek percentage chipik vet dia porlo mare king kik kang kang ke bang amasi ni dia bang ke pisang rem puna ku dekom nang pitong pun lo ni. แต่อามุนิพันธ์ก็ล่างเป็นกลางที่กลางๆซ้อนมา Oh la son aho sa vetin manela aho bang dia rang hutan ni dari sulai le ke son senang gari long tinda nang mane nang pitong lo. Ele dari ka sulai kali ke ni ke gari bait masih sulai thek si ami thang ga chip. इंग्री पर मेकअप है सिकारी के बैग Ingri pamipal kapin si gari ge mane aho sa vetin na usukan. non malong so por phan dina phaman birta muiton ponik sina और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi ji tham bomlo. Nangki phrai tu duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimpondo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atul Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu Thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamopi putat bertalo bangtulo bogajan along jami ko arni bogajan thana angka gorial dubi along anar loisia por malom inuda bang puapan gari keding mate train patong boposi kanus along bertanang pali Bogajan Railway Police atumpen birta longsi adim pali dampen hum damsi postmortem apan sai denglo birta ketoa por hut anke kithilot abang phomen pang thekdun long lelang lapen kithilot abang phua bang kupuson pensila solam ki ke pholone chini dun bang velang ang tonalam postmortem apisi ang theklang pupusi birta long Guwahati Khanapara Veterinary College of Science Multipurpose Sport Complex along Kibi Concord Joint Sport Meet along football volleyball kho lapen fisar pusar angthun kapathu kachapate padupon Karbi Dimasa James Lochali asong pen Kibi laso kachapate along MLA Numal Momen Sepak Takraw Federation of India Rapchunbang Visnuram Nunisa lapen kapathu anat aningke dogabang phubang phetum chetong dun renti Morning News Mangala Pansi Kangton Poniglo Langi Bom Thakar News na Domi Thangme Kurwang Tu